Nano babo kabalian ko musakay po ako Louis Season. Marco Nanan. Abe kay po And Joyce. Joyce ni Verin Pampanga po ned. Ngayon po nga daw ini mibalik kami kay ning AJ Homes. Curtains and linens na para po manyali kasi balota mo magkain na. Malapit na yung Christmas season. Christmas season so mag-decorate na ng kaiken bale-bale na. Kaya pong video ini mamiyata mong 5 sets of curtains. Yes. Courtesy of AJ Homes. Ang gawin tamo ngayon is itamin manyali kami, abayan nyo kami po na. If you have any questions or inquiries, nano pong buri pong abalong items kayo, leave them at the comment section. Pero ika, mami, may listahan ka na? Yes, meron na. Are you ready? I am ready. Let's go! Let's go! Ding throw pillow case the ma'am, masanting lang. Wow. Ini bordayo. Look. So siguro, design. wow. Ilan na rin sa salon? Ilan na rin Atlo. 3, wow. Okay, so pantananting design na ini. Ini na. Kakakaidan eh. Kasi akit guys na ano, bordal. I think this is just 200 pesos if I'm not mistaken. Ngayon itang buong set makanini, antikareni, it's just 500 pesos. Kompleto na. Ayan. Ayan eh. Actually, feeling ko ba na mo kaya eh. Pang PGIS mga yan. Ayan. Ayan, so yan, that one. So we got 3 for our sofa. Taratang ba? Yes. So dito nga yung doormat. Doormats. Let's choose How many? data, black. Matata na black. Ayan. So, adwa ka tapas bul. Yes, data possible. So, adwa, syempre adwa. Balang kaya tayo. Mura lang yun. Magaini. 150 lang. 150 pesos pa lang. Yes. Korean cotton, 150 each. So, siguro, tingnan itong tama. so we are 4. 4. So, let's get 4. 1, 1, 2, 3, 4. 4. Ayan, nagyong pa yan. Pag UK ni. Okay, dumurot na pa. So, mahilig tayo mo rin kayo. Carpet. Carpet, huling po Okay. tamang meron na anak. This is 1,000 pesos. 1,000 pesos. Na, madagol na actually kitang pang living room. Oh, ayan oh. Wow, Okay. So, kumakata may itong balikin tayo yung pilot. Maragul yan. nice one. Sige, so this one stays here. This one stays here. Oh, bawang ka na rin, no? Ano yan? Pillowcase? Yes, pillow cases. Whoa. Kumakang, let's try meet ang pink. Pink yun yung alam. Wala. Kahit kaya kaya mga nano yung kadagol yung pillowcase. This is just 100 pesos. 100 pesos. Mga nila kadagol detang kaya ka to. Wow. So, mali rin eh. Okay. Magkanya 100 pesos? 100 pesos. Kasi Really? baka 50% off na mo. Yes. So, let's get 6. 6. Pink ngan. Lalang buli mo guli. Masanting kahit Yung blue. termo tewa. O syempre. So, chati doa na mo. Syempre lalaki ka mag Wow, wapin. Malyari naman eh. Kinalang Malyari blue. naman. Kinalang blue. Okay, so let's get 2. And this one. Okay. Okay. Boom. Next. Lamin niya may sala to. Sala. Matutod. Matutad. Hindi ba kaya? Cham! So, salta mo ito. Meto mo, For syempre. the family. For the family. Okay. Okay. So, comforter Yes. na. Comforter. Let's go to the comforter. Remember itong first vlog ko? So, kaya ni kumikira niya may pagal ko. Ayan, no? Available na pa muna po kayo nila from ganang entire set. Available here. Which one do you like? Makapal o manipis? Makapal. Siyempre. Makapal. Oh. Sige. Siyempre tayo. Cuddly and comfy. Oh. Ano mas buri? How about this one? Alipan din natin. Ini Polka na. dots. Yan. Ini na. You know my taste, mom. Happy New Year! Happy New Year. So, ako balo rin aliwalawang design da. Ingaws ta na ka ni polka dot. Ano ka? This one, ano kakapal na? May kakapal ni guys na ang bili kayo mo. This thing actually is just 3,000 pesos. Oo.
Super comfy. So, pwede na yung, pwede yung comforter, pwede yung bedsheet. Pwede yung bedsheet, pwede yan mo naman natin diretsong tuturan. Got 2 more items on our list. Siyempre, kumata mong pillow. And then, curtains! Curtains. Okay. Curtains! Kaya pa? Agyo pa! Actually, kaya pa kay ko na. Ayan, yan. Happy ni Okay. curtain. So actually guys, nandun na, pepaset na ng wife ko ining curtain, ining atitipuan na naka-design. Ayan. So, kini guys na, pwede ko mamili, kay ba't pasawag ka, pa-check may kayo, wow, buri ko na ba? Ayan. So, mamalit ka ba? Ay, siya ba? Tassel sa inyo lang, oh. Wow. Tassel, net. So, Okay, kunan na rin. muna tayo net. Let's get. Okay, so syempre, telo tayo yung katamong comforter. Comforter. Oh, bali nina, kunan ko. Oy, Nina. Polka dots. Polka dots. Okay, so let's get 2. 2. Okay. Wow, nice one. 1. 1 and 2. Ayaw ko na siguro taran. Oh, sige. Sige. O ita, so list All set. is complete na. Kung tatanong yung counter, let's pay it. Go. Tingnan po din ko ng website sa thanks for assisting us earlier. Yes. Okay. Let's Na go. lang, ma'am. Okay, let's count. Na lang. Ikinin lang sofa, ma'am. Okay. Ay, yung curtain ko ko nito. Oh, Two sets, ma'am. yes. Wait guys, so this is AJ Homes. Salamat po kay Pamalbeke kaya kaming malating shopping kay AJ Homes Curtain and Linen. So maniton kayo pong items for your bedroom or tela makanya na. At siya po ini kay Mangga Cacutud, Arayat. And itong sabi mo din kayo, like and share this post, and then we're gonna be raffling 5 winners for the free set of curtains na. So, more informations kay katamong captions kayo nung nanonggawan nyo po. And, ito, dakal salamat po kay Pamanal Ben till our next discovery. So, bye! Sabang kaya pa mo.